Murakoze cyane kudutega amatwi, muri kumwe na Oxygene mu kiganiro cyo gusobanura kuri Uvira. Uvira ni iki? Uvira ifite kamaro ki muri géopolitique régionale? Uvira ifite kamaro ki mu rugamba AFC M23 ihanganyemo na leta ya Kinshasa? Ni karibu, muri kumwe na Oxygene. Uvira ni teritware imwe muri teritware 8 zigize province ya Sud Kivu. Iyo teritware ya Uvira ikaba ifite na chef-lieu nangwa ikicaro gikuru nacyo ahitwa Uvira, akaba ari umujyi. Teritware ya Uvira rero ubu ngubu igice kinini cyawo Uvira rero comme territoire avuze ko ifite nyine umujyi witwa Uvira, none ikagira na chefferie y'Abafulero, nubani hariya za Remera, za Ruvungi, za Muhungu, za Kigoma, aho ngaho tuba turi muri chefferie ya Ntuza ya Bafulero. Hakaba ari chefferie y'Abavira iri majyepfo, nubani hariya za Ntuza za Kitundu, za Katala, za Kagando, za Kabindula, za Kalungwe, za Bijombo, hara muri Haut Plateau, aho tuba turi muri chefferie y'Abavira. Chefferie ya gatatu ni chefferie ya Plaine ya Ruzizi, nubani muri ya nzira igiye i Bukavu, donc ukagenda Rubirizi, Makobora, Kijaga, aho uba uri muri chefferie ya Ruzizi. Uvira rero ni ville portuaire kuko ituye ku kiyaga cya Tanganyika, akaba nari ville frontalier n'u Burundi, turaza kubisobanura. Akaba ari na centre commercial stratégique, nuvuga ngo yunganisha ibihugu n'imijyi nka Bukavu, Bujumbura na Kalemi. Akaba ari un grand marché transfrontalier kuko ifite icyambu cya Kalundu gihesha Uvira kugira contrôle nangwa accès au trafic lacustre, nangwa trafic hejuru ya kiriya kiyaga cya Tanganyika, nabyo turaza kubisobanura. Muri géopolitique régionale, Uvira mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari umujyi n'importe lequel, ni umujyi ukomeye cyane, twashyira ku mwanya wa kabiri muri plaque tournante y'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Uvuga ngo umujyi uza ku mwanya wa mbere ni Goma, kuko Goma burya ihuza u Burundi, u Rwanda, Uganda, Sudani y'Epfo, Kenya, Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Goma ni entre ikomeye cyane, ni plaque tournante, usibye n'ibyo bihugu ahubwo n'amahanga, kuko ifite ikibuga cy'indege kinini kiri ku mwanya wa 4 mu bibuga bikomeye Kongo ifite. Cya mbere ni ikibuga cya Njili kiri Kinshasa, cya kabiri ni ikibuga cya Loano cya Lubumbashi, icya gatatu ni ikibuga cya Kisangani cya Bangoka, nuvuga ngo ikibuga aeroport ya Goma iza ku mwanya wa 4. Alors kuko nari mbivuze, Goma niyo plaque tournante ya mbere y'Iburasirazuba bwa Kongo, iza ku mwanya wa kabiri ni Uvira. Uvira turaza kwisobanura impamvu ari plaque tournante muri géopolitique ya karere. Burya umujyi uza ku mwanya wa gatatu ni Bunia. Bunia nawo ni umujyi utari n'importe, nubwo tubatswe cyane, ariko muri géopolitique hari inyungu nyinshi zihahurira, zaba Sudani y'Epfo, Uganda na Congo na Centrafrique, ahubwo tugiye muri plan élargi na Kenya, kuko hari ibicuruzwa byinshi cyane. Uvira nako plutôt Bunia ni isoko rikomeye cyane ku banyakenya, ahubwo hava n'ibintu biba bivuye muri za Somali, ibyo tuzabisobanura ubutaha. Alors umujyi uza ku mwanya wa 4 muri géopolitique y'Iburasirazuba ni umujyi wa Butembo. Butembo ni ville commerciale, hari inyungu nyinshi z'ibihugu nka za Emirats Arabes Unis, donc muri za Dubai, Qatar, dufashe na biriya bihugu byose bya East Africa bihafite inyungu nyinshi cyane, ariko ntabwo ariyo target yacu uyu munsi. Target ni Uvira. Iyo mijyi ko ari ine rero, Goma, Uvira, Bunia na Butembo, zikaza gukavaringwa na Kisangani na Lubumbashi. Si ukuvuga ko zidafite nazo impact ikomeye cyane muri géopolitique. Akamaro kayo nuko hari ibibuga binini, nkuko nari mbabwiye, ikibuga cya Bangoka Kisangani cy'indege,
ariko Kisangani yo iri hagati mu gihugu, ntabwo iri ku mipaka nka riya miji mbabwiye Goma, Uvira, Bunia na Butembo. Hakaza noneho na Lubumbashi nayo iri hagati mu gihugu, ariko ikaba ifite nayo ikibuga cy'indege mpuzamahanga, gituma rero Kisangani na Lubumbashi bisa nkaho bikavarinze Goma, Uvira, Bunia na Butembo, ari byo bigize impact ya geopolitique y'akarere k'iburasirazuba bwa Kongo. Iyo uri Uvira mu mujyi rero, nuva ngo mu majyaruguru yawe haba hari Kamanyola, hakaba hari Luvungi, ni hariya muri Plaine de la Ruzizi. Iyi Luvungi ni cité iri agricole, ngo harihingwa imyaka myinshi cyane. Ukaza hafi ya Luvungi hari n'ikigo cya gisirikare bita ikigo cya Rubirizi. Alors ukaza rero Sange ni kuri hafi y'umupaka n'u Burundi, ariko akaba ari cité nayo iri commercial y'ubucuruzi, turaza kuvuga kamaro kawe nayo. Ukaza Kavimvira ni ku mupaka, ni kuri douane, ucaho ugana i Burundi uciye mu Gatumba. Tujuru majyaruguru rero hakaba ari Kiriba, hakaba ari n'uruganda rwa Sikleri rukora isukari, Sikleri de Kiriba. Ubwo majyaruguru tujuru ya Uvira hakaba hari indi centre yitwa Rugombo, aho ni mu Burundi, ariko akaba ari centre ireliya Uvira na Burundi mu byerekeranye n'ubucuruzi. Iburasirazuba bwa Uvira rero ukasanga umujyi wa Bujumbura, ukasanga umujyi wa Gatumba, ariho narivuze kuri hafi y'umupaka, ukasanga Rumonge, ukasanga rero n'icyambu cya Kalundu. Iki cyambu cya Kalundu kikaba cyagufasha kuva Uvira muri Kongo nyine uca Kalemi ujya Kigoma no muri Tanzania. Iburengerazuba bwa Uvira hari centre nka za Bijombo, za Gatogota, za Rurambo, za Murenge nyine hariya Mpuza, za Remera akaba ari très stratégique cyane izungurutse umujyi wa Uvira. Twajya kure gato tukaba twagira no kubona Kamituga, nubwo ari kure ariko Kamituga nayo iri lié impérativement kuri Uvira, uciye nyine Ntuza na Fizi. Alors ho plateau ya Minembwe ko nari yivuze, haraza Basi, Munyake, Murenge, iyo ni muri ouest ya Uvira, ariko zose zikaba zidepanda na Uvira, no kwerekana akamaro Uvira ifite kuko ari huriro ry'amacentre menshi haba muri nord, sud, est na ouest. Muri sud rero tukaba tuhafite nka umujyi nk'uwa Baraka, hari Fizi, uvuga ngo nayo iri relié toujours na Uvira. Ukaba ufite Fizi centre, nuvuga ngo nayo ifitanye accès cyane na Uvira, n'amacentre nka za Mboko, za Sebele, za Kazimia, za Misisi. Nuvuga ngo iriya ligne yose ya Baraka kugeza hadi di Kalemi, nuvuga ngo iri miji yose mvuze centre twavuga yayo, nangwa twavuga plaque tournante yayo y'iyi miji ni Uvira. Urumva rero Uvira ifite akamaro gakomeye cyane, kuko kuva Uvira ushobora kujya muri destination nyinshi. Uvira rero muri geopolitique uko nari mbivuze ni plaque tournante y'akarere mu byerekeranye n'ubuhahirane, mu byerekeranye n'umutekano n'ubucuruzi mpuzamahanga. Impact ya mbere ya Uvira muri geopolitique regionale no mujyi uri ku mupaka hagati ya Kongo, y'u Burundi, ntabwo ari kure y'u Rwanda. Hakaba hari n'inzira ishobora kuca mu mazi ugahinguka muri Tanzania hariya Kigoma, nangwa wakomeza epfo ukaba wagera muri Zambia. Urumva rero Uvira ntabwo ari centre n'importe lequel, ni centre muri geopolitique y'akarere ifite akamaro gakomeye cyane, hari hahuje tuturere n'ibi bihugu babwiye. Ni igice kinyenzi cyane cyane ku byerekeranye n'ubuhahirane, byerekeranye na mouvement migratoire. Nuba ngo
Buvira hari abantu baba baturutse Zambia, hari abantu baba baturutse Tanzania, hari abantu baturutse meme na Malawi, baturutse na Malawi baca Uvira bari kujya mu zindi destination, hari ababa bavuye mu Rwanda, hari abavuye i Burundi. Donc Uvira hari hari centre, ni centre ya migratoire ikomeye cyane. Ikindi cy'ingenzi cya Uvira burya ni centre y'ubutasi hagati y'ibihugu bitatu byibasiwe n'amateka y'amakimbirane ari byo Congo, Burundi n'u Rwanda. Kubera iki ari centre y'ubutasi? Kuko hari abantu bashaka kudestabiliza u Burundi bakoresha Uvira, abashaka gudestabiliza u Rwanda bakoresha Uvira. Uvira hakaba hari imitwe yitwaje intwaro myinshi cyane, swati ihungabanya umutekano wa Congo nangwa ibihugu by'abaturanyi. Bigasaba rero ko n'ibyo bihugu nabyo bihakora concentration ikomeye cyane mu rwego rw'ubutasi. Donc ushobora kuhasanga hari ubutasi bwa Tanzania, hari ubutasi bwa Congo nyine kuko ari muri Congo, hari ubutasi bw'u Burundi, hari ubutasi n'ubwa Uganda, kuko hari ibintu byinshi byeze bibonekana. Abantu benshi bagiye bakora amanyanga muri Uganda bagaca mu bindi bihugu bakaza kwisha mu Uvira, kuko Uvira impamvu abantu bahungabanya umutekano bahakunda nuko biba biboroheye cyane kwirukankira directement i Bujumbura kuko ni hafi, nangwa akaba yafata ubwato agacaho akajya Tanzania, nangwa akiretura bageze muri Zambia bikaba bimworoheye. Urumva rero ku rwego rw'ubutasi ni point stratégique ikomeye cyane Uvira. Alors point stratégique ya kabiri muri géopolitique ya Uvira nuko iherereye ku kiyaga cya Tanganyika. Uvira ifite icyambu ku kiyaga cya Tanganyika, kandi Tanganyika ni kimwe mu biyaga binini bya Afrika. Alors ibi bituma Uvira iba umuyoboro w'ubucuruzi hagati ya Congo, ya Tanzania, ko twabivuze Kigoma, ya Zambia n'u Burundi. Kubera kiriya kiyaga ni ikiyaga kinini cyane, ni ikiyaga kirimo isamaki nyinshi, c'est parmi les lacs les plus poissonneux de l'Afrique, kandi akaba ari kinini cyane kiriya kiyaga n'ibyambu byinshi bihari bifasilita ubucuruzi hagati y'ibi bihugu mbabwiye. Uvira rero muri géopolitique y'akarere akaba ari plaque tournante z'amakimbirane n'umutekano w'akarere, ko twari bivuze hejuru ariko hano ngiye kubishimangira. Uvira iri mu nzira y'imitwe yitwaje intwaro ikomoka mu Rwanda, ariyo nkaza RNC. Ibirindiro byayo bya mbere yakoze muri Congo yabikoze hariya muri Uvira. Ibirindiro bya FLN, iriya mitwe yakoranye na za MRCD, biriya kira cyama cy'aba Sankara n'abandi bayobozi muzi bigeze bafungwa. Hari imitwe ya Congo, iriya mitwe y'abazalendo isaga 110. Muri iriya mitwe, kuri mitwe 300 yitwaje intwaro muri Congo, nibura 110 iri muri Sud Kivu, kandi nibura 80% yose ikabiri hara muri Uvira, kuko niho baba bafite facilité we nabo kwinjira i Burundi gukora uducontact n'ibiki. Alors hakaba hari imitwe y'abarundi nayo za FNL, za Redi Tabara, za Forebu, nabo bakaba hafite inzego zabo z'ubutasi na inama zabo za komite zabo. Donc Uvira hari anje zikomeye cyane muri gestion y'amakimbirane y'akarere n'umutekano. Kubera ibyo rero hari plaque tournante z'amakimbirane n'umutekano w'akarere. Uvira n'agace gafatwa n'amaorganisation internationale nka za MONUSCO, CIRGL, SADC, EAC, kakorerwamo ibikorwa byo kurinda umutekano w'akarere, kuko hari na base ya MONUSCO, hakaba na base y'ubutasi ibihugu bitandukanye bindi ariko bikoresha ama ONG, yakoze ONG akaba ari nziza z'ubutasi haba kiza Amerika n'ibihugu by'i Burayi. Uvira rero hari indi particularité yaho, ni centre hacaho aba terroriste bakorana na Etat Islamique, bakorana na Al-Qaeda, bakorana na ADF NALU, bahaca bavuye mu biriya bihugu byo muri Moyen-Orient by'Abarabu,
ngo haza ntuzaza Emirates Arabes Unis, hari za Dubai, za Doha, za Yemen, bavayo bahita baza Zanzibar nangwa bagaca Tanzania bakinjira i Burundi bakikubitira Uvira. Bose bajya bakwepa u Rwanda kuko babazi ko kuhaca biba bigoye, no bakifatira inzira Tanzania i Burundi bakaza Uvira hari bamwe bamanuka bakajya ntuza Kalemi bagahita bacaho bakaja ntuza Lubumbashi bakahafatira amodokari zibatwara South Africa, kuko ibyicaro byinshi by'izi muvuma z'abateroriste bafite abaterankunga cyane baba South Africa. Aho rero niho bamwe abandi bafata inzira bagasamuka Bukavu Goma, ariko ibyo byahabaga mbere hakiri leta igikontrola FRDC, bakabihera amakarte d'électeur bagaca Igoma bafata imodoka bakajya Beni bagasanga iriya mitwe ya ADF na Ruhariya, ariho bamwe no bava ngaho bahita bajyana Uganda kujya gukorayo ibikorwa by'iterabwoba. Aho Bukavu hakaba abandi baca toujours Goma Beni bakazamuka Ituri abandi bakajya Juba, hariya muri Sudani, swati kugurisha y'intwaro nangwa kuzifatayo zivuye muri Sudani ya ruguru. Donc Uvira muri cadre ya terrorisme y'akarere ibifitemo uruhare rukomeye cyane muri cadre yo guhungabanya umutekano wa karere, kuko Uvira ni centre nko twabivuze ihuza ibihugu byinshi, hari inzira nyinshi, hari no guhunga byoroshye cyane kuva wava mu gihugu ujya mu kindi uce Uvira bikaba bikoroheye. Akariyo mpamvu meme izi groupe za terroriste mondial zikunda gukoresha Uvira. Indi anje geopolitique hari ni y'ubutunzi n'ubucuruzi mpuzamahanga. Uvira ibitse amakontrebande minier menshi, kuko Uvira ni ihuriro ry'ubucuruzi bwa zahabu ivuye Fizi, zahabu ivuye Baraka, zahabu ivuye Mwenga, zahabu ivuye Shabunda, meme na zahabu ivuye Salamabila za Maniema, yose centrale transit yayo ica hariya Uvira mbere y'uko ijya Dubai. Umva rero Uvira harimo amanyanga menshi, harimo amasantre menshi y'aba escroc z'amakontrebande, ku buryo Uvira ntabwo ari ville n'importe qui. Nashize ku mwanya wa kabiri après Goma, ariko Uvira ifite impact ikomeye cyane muri point y'ubucuruzi mpuzamahanga n'amakontrebande minier. Burya Uvira ifite akamaro impact ikomeye cyane. Alors akaba ari n'isoko rusange rihuza Congo Burundi, binyuze nyine kuri mupaka wa Kavimvira uhuza na Gatumba hariya i Burundi. Urumva rero Uvira ni Uvira koko, baramufite rezo kubaza kuki Uvira bivugwa cyane, ariko ngira ngo ibi bisobanuro birabafasha kugira ngo mwumve tena akamaro ka Uvira. Uvira toujours muri geopolitique régionale. Uvira yakiriye impunzi nyinshi, yaba muri za 72, yaba 93, yaba 94. Hari impunzi zafunze mu Rwanda nazo zagiye Uvira, n'ubu ngubu benshi bakaba baribere n'abakongomani, barabaye abafurero, abandi barabaye abavira. Meme muri 2005 Uvira yakiriye impunzi nyinshi, ku buryo hari ibikorwa byinshi, amaproje menshi nka za ADRA zakorewe, proje za HCR, proje za CICR, ngo harimo organisation internationale ku rwego rwa diplomasi. Hari organisation internationale menshi, hari ONG, agence système des Nations Unies akorera Uvira bitewe n'ibi bibazo by'impunzi zihari. Alors izo muvuma rero zabinjira n'abasohoka b'abanyepolitike benshi, abandi bahahungiye, nizo kwentare z'abacuruzi bahari bava mu mpuzamahanga. Urumva rero hakaba hari ibikorwa byinshi by'ibanga biciye muri zo organisation, biciye muri abo banyepolitike, biciye muri zo mpunzi. Hakaba ari inama nyinshi zihabera za habadashaka kujya Bujumbura, b'impunzi b'abarundi bakavuga ati okay saba reka twimanikire Uvira, bagahura n'abavuye South Africa n'abavuye Zambia, bose bagahurira Uvira.
Uvira irimwo amabanga menshi ku rwego rwa geopolitique regional, haba ku bya politike, haba ku by'ubucuruzi, haba ku by'umutekano, haba nibyo. Alors Uvira rero urumva ko pas seulement sur le plan géopolitique ifitiye akamaro gakomeye cyane, haba ku rugamba AFC M23 ihanganyemo na leta, kuko aussi longtemps que Uvira leta kuba yakoresha Uvira mu kudestabiliza province ya Sud Kivu, yaba ikoresheje inzira ya Tanzania, yaba ikoresheje inzira y'u Burundi, yaba ikoresheje inzira ya Kalemi, bango igakora base arrière Kalemi, kuko Kalemi hari état major ya groupement naval, bango hari ibikoresho bya gisirikari bishobora kuba stoke hariya, bikaba byaba facile kubizana Uvira. Uvira rero ikaba yakontribuwa mu mutekano muke muri projet na stratégie za défense et sécurité AFC M23 yabifite muri cadre yo gupacifia province ya Sud Kivu. Byari bisaba ko ari amasantre yose azungurutse iriya misozi, surtout hariya muri za Bijombo, za Kigoma, za Ntuza, za Remera, iriya ho plateau yose, kugira ngo controle Uvira bisaba kuba umaze wagira controle iriya misozi yose, ukaba controle za Kamanyora, za Ruvungi yose, Sange, Kavimvira, za Kiriba, kuko Uvira iri mu kabande, iri muri plaine, kuri muri niveau y'ikiyaga. Ngo ufite iriya misozi yikontrola ari hejuru ya Uvira, niwe burya en soi ukontrola Uvira ville. Ngiyo rero ku batubajije amakuru ya Uvira, twabahaye emplacement yayo, twabahaye difference ya Uvira territoire na Uvira ville, no kubabwira akamaro ifite muri géopolitique régionale, haba ukuntu ihuje ibihugu byinshi, yaba icyambu ifite hariya gishobora kugeza Tanzania, haba ku byerekeranye n'umutekano n'amakimbirane yo mu karere, ukuntu Uvira ari centre y'ama groupe armé, yaba ashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, yaba guhungabanya umutekano w'u Burundi. Twavuze ku by'ubucuruzi n'amakontrebande minier hari n'inama ziyakorerwa mu cadre diplomatie, yaba ari yaba opoza, yaba ari ama organisation ya systeme ya Nations Unies, kubera impunzi zibarizwa mwa kariya karere. Ngiyo rero Uvira bitewe n'u Burundi, relation hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ariko muri make ngo Uvira indi impact akandi kamaro AFC M23 ifitemo nuko kuyikontrola bizayifasha kubloka menace z'igisirikari cy'u Burundi gikomeje gufatanya na FDLR. Ngira ngo mwabibonye no muri presentation ingabo za M23 zerekanye abasirikari b'u Burundi bafatanywe hamwe na FDLR muri cadre ya plan toujours bagifite yo guhungabanya umutekano. Ibyo rero ntabwo ari ibanga, ngira ngo mwese murabizi ko ingabo z'u Burundi zikomeje gufatanya na FDLR, siritu ukuntu bari barakoze blocus ko nta kintu cyagombye kuva Uvira kizamuka muri ho plateau. Ngibyo ibisobanuro twari tubafitiye, tunababwira ko tubakunda cyane, tunabashimira ukuntu mukomeje kuduteza imbere, natwe tubizeza ko tutazahwema igihe cyose kubagezaho ibiganiro byo kubamenyesha akarere uko kifashe, geography y'akarere n'utuntu n'utundi. Mwari kumwe na Oxygene, murakoze cyane, turabakunda. Merci, bye bye.